biko vinaendeka pasha kwa vurugu, tumebaingilia mkazi hao. Mimi naona mambo ni mazuri kabisa, mambo ni shwari tena, nafurahi sana kuwaona. Ndio. Na naomba mstoki hapa muhakikishe mpaka sherehe inaisha mko hapa. Na sie tutahakikisha sherehe itaisha tuko hapa. Ndio maana tumefika, tumeanza mwanzo, tumetoka huko kuzoni mpaka hapa, tunataka kujua kila kitu kisi kitakavyoendeka. Sasa Papa Rumwanga huko mkamati. Huyu ni Rumwanga. Rubandika. Ungemuuliza kwanza. Papa Tata. Ungemuuliza huyu Papa Tata. Ni kitu gani haka? Hii ni dawa. Ni dawa. Hii ni dawa. Tunaona dawa ya kidole. Ya kidole? Itapendeza. Ile masani. Kidole kinaumwa. Dawa si inatibu. Dawa iko kwa juu ya tiba. Sawa. Sasa niko najua sasa ni ule wito wanaitaga ina. Sasa niangalilie. Ni ina wala ni dawa? Unakuwa mdudu. Ina na ni dawa. Dawa ya likucha. Ya likucha hiyo. Likucha ni kweli refu au ni kweli kundu? Liwe kama ili la kwako, kisi unaona la kwako linafanana. Sasa mimi So urabona bariko barinzira bashitse mu rugo direct, bakunzi banyisha umeze, urabona ko runo rubanza rashushe. Uno munsi nanje nahishikiye, barishikiye mu rugo, bakunzi banyisha umeze. Cameraman ntukate, ngira ngo mabara kwivyishimwa ari byose. Cameraman ngira ngo mabara kwivyishimwa ari byose, ibintu ni vyiza isa. So bakunzi banyisha umeze, today ni kirori. Ni kirori. Bakunzi banyisha umeze ngira wow! Ngira ngo urabona mu rugo ibintu nibisanzwe, ibintu birahambaye, bimeze bien. Sanda ona cameraman nyereka umuceri, cameraman ngira ngo babona ko bariko babitegura neza. Mere vipi? Unasemaje? Kwema kabisa. Naona uko mnaenda ubwabwa hapa. Ndio baba. So, hapa tumefika harusini, tunaona mambo ni mazuri sana, mnaandaa vitu vya bien. So, tulikuwa tunataka kujua. Cameraman. Wow, cameraman. Gango mko mwabona umuceri wa vert. Bakunzi banyisha umeze no munsi no kujya twisanze. Gango mko murabona abahisiki abamama bazi guteka, abamama babikora neza. Wow, umuceri wa rouge. Cameraman gira zoom nga anya tubirabe umuceri wa shokora, ngira ngo mko murabibona neza. Yo ndahiye cameraman. Ndahiye. Bariko baratobora neza umuceri wa rouge, umuceri wa shokora. Cameraman hindukiza nini? Bariko barawufuka. Mama, none hapa ntapata kweli wangu? Yani utapata kabisa, usijali. Uno munsi rero umunezero ni wose, ngira ngo mko murabibona. Asimusemeshe nani? Uno batatu banauchopoa wadhaikere. Unajisikia hadi naona hilo. Nakwambia hivi vitu wanaviita makarieri, vitu ya meyere. Jumi naona na wadada ni watu wa kinama. Watu wa kinama. Faboro. Unasikia? Mmoja ni Adija, mwingine ni Shanera na mamake ya Fifi ule kule. Ndio, wataje. Mama Fifi ule mwisho wa zone ni nani? Adija. Wa Zubeda. Huyu nani ni Mama Shanera. Mama Shanera. Sawa bakuzi banyisha umeze. Tulikumana na Kingwendo nganya. Dada jambo. Uko nani yake ya Isa wewe? Mimi? Mimi dadake. Wow, dadake tulikumana na mshikiwe wa Isa. Unasikia Kirundi au Kiswahili? Voilà, reka tumubaze ibibazo bibiri cyangwa bitatu. Unajisikia aje hapa kwa kaka yako amefanya harusi kwa siku ya leo? Nasikia raha sana kusherehekea harusi. So bakunzi banyisha umeze, ano ni mushikiwe wa Isa, kandi rero turabona ko anezerewe, aratagase na hari inzobe Isa kabayirabura. Okay, so byagenze gute mama yaratse? Okay, ikintu kimwe twashaka kumenya, ibi byose nimwe mwabiteguye, amahera yavuye kugira ngo bitegure ubanza nkuru onye muri ya masanamu ya Isa nyene. Ego cyangwa mwaramuterereye, ariko nyimba mutamuterereye mu mfise nzigo vrai. Voilà, umuryango wose waragize ejo utanga kugira ngo bino bintu bigende neza. Turabona n'umuziki urazagwa, cameraman. Bro vipi?
DJ Ndoli pale mu. Ariko tubona ufise amasinga nico gituma twakwegereye umeze neza. Meze bon. Umuziki mu upanga gute tuza gukatika none Wa ni ibintu ni atari ngaha. Ufise ukuguru kumwe abararondera ukundi. Abarondera igiti aza gushirako. None umunezero wowe werekana gute werekana umunezero muri kamera urinde wahisa kwanza wewe. Ata muziki uri kuravuga n'ibikuru. Oya tubwire. Regidezo telefone Regidezo irabikura. So ikosa giyo singiwe ni rya Regidezo gusa turabona ni intebe ni nyinshi cameraman gira zoom ubone unyereke biriya biri ndani nyereka ari ndani cameraman nyereka ari ndani wow ndabona ibintu bimeze bien je ndo munyarusaku muranyihanganira aba bro je ndufata urusaku rwose yo DJ ninde bambwiye DJ ni wewe uko bien DJ CJ arabizi ubwo oya ini kamera ya nyishu media ntutinye tubwire uri mu DJ ngaha anye niwe bahaye akazi ko kudija nibaza barakwemera mu bintu byo gukatika urakaze sana so bakunzi ba nyishu media rero mu DJ twaronse ngaha anya aza kutugira ibintu vyiza mu rubanza gusa twabona ba mabi giswahili urazi muziki y'igiswahili uzako dushiramwe amatarabu so okay umviriza uko asema Swahili. Voilà na ndavyibagiye munyihanganira ubona hari iwacu mu Ngagara bakunda kuvuga ati abaswahili Babesha. barangosoye bakunzi banyishumeze abaswahili n'ababeshi aba naba mizilmane rero mizilmane wacha niambie kidogo unaona huyu dada huyu unaona huyu dada unaona hii chumvi ndio wivu anataka kurunga nyingi juu ya nini ya wivu huyu dada huyu unaona juu unasikia ni wale watatu unakumbuka ile nisema ile saa ndio nakumbuka unaona hii chumvi anaenda kurunga ya mingi ase juu tusivikule wivu kubera kimwe amushize mu batekano kandi muzi basishari muzi oya no hari aiteni twamushize bavuga gusa ni kubera gusa shaka kugenda gushiramo yidumvyemo gusa wivu wivu dada bari kwa batambia kama Isa alikuwa na wanawake watatu urumva kirundi yatubwiye ko Isa arafise abagore batatu kandi rero wowe uri uyo agira kangahe gatatu so umurize yatubwiye yuko na wivu juu ya ichumvi anza kwenda kununga vya mingi tu watu bibakuye umurize yatubwiye yuko ngo haya arafise abagore batatu nawe warurimo none mu abagore batatu ego kubera ariko rero mama Akimu rero niwe yaciye adusumba rero ubu Isa afise umugore uyu umwe urumva ni batubwiye mama Akimu none uyu munyu ujanye uyu munyu aringiye kurunga none bace bamfata orega bakuzibiye kubera ko bavuga ati wavushamo mwishine tugi uno munsi nazenyoye tangawizi kugira ngo mundahaguke ndabona umuceri ni mwinshi ubwishaza ntibatetse ibiharage Imana ishimwe kubera ko nkundi bwishaza none kubera iki none wagiye mu bateka ubwo ntumva jalousie umugabo wawe agiye kurongora undi mugore oya nukuri nabimwemere kandi nashimye cyane waramaze kwiyakira abana kikuracho anajichekesha tu kikuracho kinguoni mwako njo gituma yaje kutwegera kugira ngo uyo munyu nushemwe mwinshi dushaka kujya ibintu bimeze neza so bakunzi banyishu meza kugira ngo twabungwa mutamani wo mukukuruke wacu muri quartier yacu byinshi hano hari abana bangaya twumva Nyandwi turumva Minani turumva nde twumve tugire neza yumvira igitigiri cy'abana bibarutse muri runo rugo sa ni wumva igitigiri cy'abana bibarutse ego nico gituma nakubajije kubera wowe uri umuntu wa kera usoba kubuzi bakiri bato Nyandwi ageze mu bana ujya ntuwindwi none nta Minani nta Nyabenda na babandi ba Misago babisigaro bariho ego mutamabungwa uno mutama niwe yababonye ba Isa bagikina umupira bagikina karoke bakiri batoyi uno mutwe bwe tubabonye bakuze bariko barongwana bariko DJ gire neza urabe ingene ibintu bimera neza ego so mutamabungwa tubwire nta ngeso mbi wowe uzi kuri aba bana kubera ko babona bagiye no kuba kugwabo ni mwebwe mutegezwa gutanga impanuro ni mwebwe mutegezwa kugira ibintu bimeze neza nta ngeso mbi yakuza agira Nyandwi yakuza ameze neza mu rugo ego so uno mutama numwe mu batama bameze neza badushingiye intaya Nyandwi rero mzee vipi salama kumunga none mtama rega je murabonye usa na Isa mufite ubwanwa bumeze cyo kimwe anamuita papa tata tata najificha huyo tata yarirutse kamera tata umeze neza urumva Kirundi Kiswahili tu na mimi naongea Kiswahili
Français? Kiswahili. Kiswahili. Papa tata. Izina ryawe riragoye. Papa Lumwanga, Papa Karubandika, yote sawa. Papa tata, Papa Lumwanga, Papa Karubandika. Afisa majina menshi. Papa tata, uko unafanya kazi gani hapa katika hii harusi ya Bwana Isa, ndugu yetu Isa? Mimi hapa niko mkomite. Uko mkomite, unahusika na nini? Mimi niko charge kufuatilia mambo yote hapa kama vinywaji, voilà, wa DJ, magari, vitu vingi. Okay, uyu ni mujera rero muri komite ni wari ko arajera ibintu vy'intebe, imodoka, aba DJ, ibintu byose ngene biko biripasa. Rero jera gisi umeorganize vitu nikizani ukuna vitu bishaanza kuwa. Unaona biko binaendeka mzuri au biko binaendeka ipasha kuwa vurugu, tumebaingilia mkazi au Hapi, mimi naona mambo ni mazuri kabisa, mambo ni shwari, tena nafurahi sana kuwaona. Ndio. Na naomba mstoki hapa muhakikishe mpaka sherehe inaisha mko hapa. Na sie tutahakikisha sherehe itaisha tuko hapa. Ndio maana tumefika, tumeanza mwanzo, tumetoka huko kuzone mpaka hapa, tunataka kujua kila kitu kisi kitakavyoendeka. Sasa Papa Lumwanga huko mkamati. Huyu ni Lumwanga. Rubandika. Ungemuuliza kwanza. Papa tata. Ungemuuliza huyu Papa tata. Ni kitu gani haka? Hii ni dawa. Ni dawa. Hii ni dawa. Tunaona dawa ya kidole. Ya kidole? Itapendeza. Nile masani. Kidole kinaumwa. Dawa si inatibu. Dawa iko kwa juu ya tiba. Sawa sawa. Sasa mimi niko najua sasa ni ule vitu wanaitaga ina. Sasa niangalilie. Ni ina wala ni dawa? Unakuwa mdudu. Ina na ni dawa. Dawa ya likucha. Ya likucha hiyo. Likucha liko ile refu au liko ile kundu? Liwe kama ile la kwako, kisi unaona la kwako linafanana. Sasa mimi nimezidisha sasa. Ningefanya mimi kidole kimoja. Mimi ndio bado naanza, sijamaliza. Wewe maliza. Ingalie ese. Tata. Jambo tata. So Papa tata, tunafurahi sana kukuona, kukusikia. Ni furaha kubwa. So bakunzi bainyesha umeze ngira ngo murakoma babibona ni ibintu byiza cyane. Mubona ko twazengurutse ahantu hose urubanza rukuru ategurwa. Rero mubandaye mudukurikirana